Shalom dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Feran Cantika Tumandung, NIT 1743008, jurusan KLK, Kompi Alfa Peleton Taruni, Taruni Dewasa semester 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Putri Melania, NIT 1743031, jurusan KLK, Taruni Dewasa semester 8, Kompi A, Peleton Taruni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yuniar Anissa, jurusan KLK NIT 1743069, Peloton Alfa, Kompi Taruni, Taruni Dewasa semester 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Permatasari, NIT 1743027, jurusan KLK, Kompi Alfa, Peleton Taruni, Taruni Dewasa semester 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Pertiwi Anis, NIT 1743039, jurusan KLK Kompi Alfa Peleton Taruni, Taruni Dewasa semester 8. Terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Hillary Jane Andreas, NIT 1743011, Taruni Dewasa semester 8, jurusan KLK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Husnul Ainun Hatimah, NIT 1743012, jurusan KLK, Taruni Dewasa semester 8, Kompi Alfa, Peleton Taruni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Nurmina Jafar, NIT 1743064, jurusan KLK, Kompi Alfa, Peleton Taruni, Taruni semester 8. Laporan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Issa, jurusan KLK, NIT 1743063, Kompi A, Peleton Taruni, Taruni Dewasa semester 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Merian Diani, NIT 1743056, Kompi Alfa, Peleton Taruni, Taruni semester 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ipa Murida Yanto, NIT 1743051, jurusan KLK, Kompi Alfa, Peleton Taruni, Taruni Dewasa semester 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Fadilah, NIT 1743029, jurusan KLK, Kompi Alfa, Peleton Taruni, Taruni Dewasa semester 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Bella Karisa Ardina, NIT 1743004, jurusan KLK, Kompi Alfa, Peleton Taruni, Taruni Dewasa semester 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Andi Vira Febrianti, NIT 1743041, jurusan KLK, Kompi Alfa, Taruni Dewasa semester 8, Peleton Taruni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Putri Berlina Pratiwi, NIT 1743066, jurusan KLK, Taruni Dewasa semester 8, Kompi Alfa, Peleton A1 Taruni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Uswatul Hasanah, NIT 1743036, jurusan KLK, Kompi Alfa, Peleton Taruni, Taruni Dewasa semester 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Safira Sekar Ayu, NIT 1743033, jurusan KLK, Kompi Alfa, Peleton Taruni, Taruni Dewasa semester 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Dina Rinsiana, NIT 1743047, jurusan KLK, Taruni Dewasa semester 8, Kompi Alfa, Peleton Taruni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Lisa Marcella, NIT 1743054, jurusan KLK, Taruni Dewasa semester 8, Kompi Alfa, Peleton Staff. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Fani Daraninggar, NIT 1743037, jurusan KLK, Kompi Alfa, Peleton Taruni, Taruni Dewasa semester 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Merisa Nugratan Desau, NIT 1743055, jurusan KLK, Kompi Alfa, Peleton Taruni, Taruni Dewasa semester 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Leli Kusuma Dewi, NIT 1743016, jurusan KLK, Kompi Alfa, Peleton Taruni, Taruni Dewasa semester 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Miranda Prislia Meluwo, Taruni Dewasa semester 8, NIT 1743018, jurusan KLK, Kompi Alfa, Peleton Taruni. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Indar Pramesti, NIT 1743013, kelas KLK 8A, Peleton Taruni Kompi A semester 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Aulia, NIT 1743032, jurusan KLK, Kompi Alfa, Peleton Taruni, Taruni Dewasa semester 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Evisania Dwi Pratiwi, NIT 1743006, jurusan KLK, Taruni Dewasa semester 8, Kompi Alfa, Peleton Taruni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Britnio Selia Arumpariu, NIT 1741020, Taruni Dewasa semester 8, jurusan Nautika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Prilia Maharani, NIT 1741113, jurusan Nautika, Kompi Alfa, Peleton Taruni, Taruni Dewasa semester 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Angel Mesak, NIT 1741011, jurusan Nautika, Kompi Alfa, Peleton Taruni, Taruni Dewasa semester 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Asniati, NIT 1641186, Taruni Dewasa semester 8, jurusan Nautika. Terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Francisca Herawati, jurusan Nautika, NIT 1741032. Saya Kompi Alfa, Peleton Taruni. Saya Taruni Dewasa semester 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Uli Nabila, NIT 1741123, jurusan Nautika, Taruni Dewasa semester 8, Kompi Alfa, Peleton Taruni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Ma'rifatul Ain, NIT 1641204, jurusan Nautika, Taruni Dewasa semester 8, Kompi Alfa, Peleton Taruni. Terima kasih.